Shuti bakunzi ba Ematox turabasuje muri uyu mwanya mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 7/2025 tukaba tugiye kubagezaho amwe mu makuru y'ingenzi tugiye kubagezaho mu kanya mu makuru arambuye. Nge Emmanuel Nshimiyimana nkuko bisanzwe. Muri aya makuru yacu turababwira ko RNC ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda riri kuvuga ko ryirukanye Ministre w'Intebe Dr. Nsengiyuma Wayiteye Umugongo. Turaza rero kubabwira impamvu yabyo. Turaza kujya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwire ko ITURI abasirikari batatu ba UPDF bapfuye abandi barakomereka. Turaza kujya hariya Kinshasa tubabwire ko umutwe wa Mabondo muri RDC urashinjwa guhohotera abaturage Kinshasa. Iwarikareho ituze ryagarutse nyuma y'imirwano ikaze hagati ya M23 ndetse n'imitwe y'abawazarendo. Turaza kujya mu gihugu cyangwa tubabwire ko ibiciro bya mazutu byateje imyigaragambyo ikomeye cyane hariya i Rwanda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York turabwira ko Uwitwaje Imbunda Yishe abantu 4 mu nyubako ikoreramo ibigo by'imari. Mu gihugu cy'Uburusiya turaza kubabwira ko bwaburiye Donald Trump wabasabye kumvikana na Ukraine ngo bitaba ibyo Amerika ikafatira igihugu cy'Uburusiya ibihano. Turaza kubabwira rero icyo Uburusiya nabwo bwatangaje. Nimujye kure ni mu kanya gato cyane tukagaruka rero turambura ayo makuru yose. Ematox, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Turagarutse rero mu makuru yacu arambuye. Reka duhite duhera kuri aya ngaya arimo kuvuga ko RNC ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ririmo kuvuga ko ryirukanye Ministre w'Intebe Dr. Nsengiyuma Wayiteye Umugongo. Ishyaka rya RNC rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ryatangaje ko ryirukanye Ministre w'Intebe Dr. Nsengiyuma rivuga ko yari umwe mu bayoboke ngo baryo. RNC yavuze ko yamuhagaritse burundu mu itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye ku itariki 27. Iri tangazo rero rivuga ko nyuma y'iterana ryihariye ryahuje abagize ibiro bikuru bya politike muri iryo shyaka, iri shyaka ngo ryafashe icyemezo cyo gusesa umunyamuryango ndetse no kwirukana Dr. Nsengiyuma. Byunzemo riti iki gikorwa gishingiye ku kuba Dr. Nsengiyuma aheruka kugirwa Minisitiri w'Intebe mu butegetsi buyobowe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. RNC rero muri indi tangazo yasohoye ku itariki 24 ubwo yahagarikaga Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyuma by'agateganyo yavuze ko kuba yaremeye inshingano yawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo bigize icyo bise ubugambanyi ku cyerekezo ndetse n'intego zayo. Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyuma ntacyo aravuga ku byo ririya shyaka ryashinzwe na Kayumba wahoze mu ngabo z'u Rwanda mbere yo guhunga igihugu rivuga. Rero rishyaka cyakora mu byo rivuga ko bimuranga byashyize hanze harimo ikarita y'umunyamuryango bigaragara ko yatangiwe mu Bwongereza muri Mutarama 2024. Aha rero mu Bwongereza Dr. Nsengiyuma yahabaye nyuma y'uko yavaga mu Rwanda aho yari umunyamabanga wo muri Minisiteri y'Uburezi muri 2008 ndetse ni naho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga PhD yahawe na kaminuza ya Manchester. BBC rero ivuga ko mbere yo kuva mu Rwanda Dr. Nsengiyuma yari yabanje gutabwa muri yombi ngo n'urwego rwakoraga iperereza ku byaha icyo gihe rwitwaga ngo Criminal Investigation Department mu magambo ahinnye ariko rwitwaga CID, akekwaho ruswa aho yafunzwe ngo igihe kigera ku cyumweru gusa ntiyaburanishwa. Kwa 18 rero Nyakanga nibwo Perezida Paul Kagame yagize Dr. Nsengiyuma wari umaze amezi 4 ari guverineri wungirije wa banki nkuru y'igihugu BNR asimbuye Dr. Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 akora ziriya nshingano. Icyo gihe rero yashimye umukuru w'igihugu kubwo kumuha amahirwe yo gukorera igihugu cye, amwizeza gukorera u Rwanda mu guca bugufi ndetse n'ubwitange. Yunzemo ati nzatanga ibyo nifitemo byose mu kugufasha kugera ku ntego yawe ikomeye cyane kuri iki gihugu. Amakuru yacu reka tuyakomereze hariya muri ITURI tubabwire ko abasirikare batatu ba UPDF bapfuye abandi barakomereka. Abasirikare batatu b'ingabo za Uganda UPDF bapfuye abandi bagera mu 10 barakomereka ndetse bakomereka bikabije mu manuka yabereye mu muhanda
irimo imodoka ya gisirikare mu mujyi wa Bunia intara ya Ituri. Nk'uko ari amakuru aturuka muri ako gace bitangaza ngo iyi mpanuka yatewe n'imiterere mibi y'ikiraro cya Ngando iyo modoka yagombaga kwambuka. Igihe rero iyo mpanuka ngo yabaga, ibi rero byabaye ku cyumweru ku muhanda Jugu Centre Maskini muri groupement ya Loranu umurenge wa Barendu Jatsi, nk'uko tubikesha Radio Okapi. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko mu gihe imodoka za gisirikare zari ziri ku irondo ngo zivuye muri Jugu, imwe mu modoka yaguye mu gihe yageragezaga kwambuka ikiraro ngo kandi bikaba byaragaragaraga ko icyo kiraro cyari kimeze nabi cyane. Kubera iyo mpamvu abasirikare 3 bahise bapfa mu gihe abandi barenga 10 bakomeretse bikabije. Imirambo n'abakomeretse bakaba bari muriwe i Kampala banyuze mu mujyi wa Nebi hariya mu gihugu cya Uganda. N'ubundi hariya i Kinshasa tubabwire ko umutwe witwa Mobondo muri RDC urimo gushinjwa guhohotera abaturage i Kinshasa. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko umutwe wa Mobondo ukomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ihohoterwa rikabije ku baturage batuye mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Kinshasa, cyane cyane mu murwa mukuru wa Maluku hafi y'ahitwa Bankana. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi wo ku cyumweru, umuvugizi wa FARDC Captain Anthony Mwalushayi yavuze ko amakuru yizewe arimo n'amashusho yemeza ko aba barwanyi ba Mobondo bakorera abaturage ibikorwa by'ubugome birimo gukubitwa, kwicwa urubozo no kubambura ng'ubumuntu. Aha rero icyo gihe tariki ya 21 abantu bari baturutse i Bankana batwaye bugwate n'aba barwanyi. Bamwe rero bakorerwa iyicarubozo, umwe muri bo aza no gupfa azize ibikomere. Ingabo za FARDC zahise zitabara zibohora aba bantu zibajyana mu bigo nderabuzima kugira ngo bitabweho. Kubera uburemere bw'ibyo bikorwa, FARDC yohereje ibirindiro by'ingabo muri ako gace hagamijwe kurinda abaturage, kurwanya umwanzi no gufata abakoze ibyo byaha kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Ahangaha rero umuvugizi wa FARDC yibukije ko kuba abarwanyi ba Mobondo barahawe aho bacumbikirwa by'agateganyo na réserve d'armée pour la défense ngo bidatanga ngo uburenganzira bwo kurenganya abaturage. Yagize ati nta burenganzira bafite bwo kwiyita abakomeye cyangwa se kwivanga mu miyoborere y'abaturage. Ibyo ni ibyaha bihanwa n'amategeko. FARDC rero yemeje kwizakoresha inzira zose zemewe n'amategeko mu kugarura ituze, kurinda abaturage no guhashya buri mutwe w'inyeshyamba ushaka guhungabanya umutekano muri ako gace kazwiho kugira umutekano muke utezwa ngo n'abitwaje intwaro. Ni mu gihe abaturage ba RDC bakomeje kwibasirwa n'ibitero by'abitwaje intwaro, aho nanone ku munsi w'ejo habaye igitero cy'abantu bitwaje intwaro bo mu mutwe wa ADF bakaba barishe abantu basaga 40 mu ntara ya ITURI, bisigira agahinda gakomeye abaturage bo muri ako gace. Amakuru yacu reka duhite tuza n'ubundi tuyakomereza hariya i Walikare. Babwire ko Walikare tuze ryagarutse nyuma y'imirwano ikaze hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere rongeye kugaragara ituze mu mudugudu wa Kalinga mu gace ka Banamulema muri groupement ya Kisimba territoire ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano yabaye muri weekend ishize hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo. Amakuru agera kuri actualité rero akavuga ko inyeshyamba za M23 zavuye muri Kalembe Kalonge zagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo ikalinga kuwa gatandatu mbere yo gusubizwa inyuma. Imirwano rero iravugwa mu gihe ibiganiro bikomeje kubera i Doha muri Katari hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Ibi rero byose bikomeza kuba, nyamara izi mpande zombi zari zumvikanye guhagarika imirwano, ariko inyeshyamba za M23 zikavuga ko abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kubagabaho ibitero, bakavuga ko batakomeza kurebera, bakaba rero barafashe icyemezo nabo cyo kwirwanaho bagahita nabo binjira mu mirwano kuva ubwo ngubwo. Tuvuye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Angola. Tubabwire ko ibiciro bya mazutu byateje imyigaragambyo ikomeye i Rwanda.
kuri wa mbere rushize imyigaragambyo ikaze yadutse mu murwa mukuru wa Angola kubera izamuka ry'ibiciro bya mazutu na lisanse, bikaba rero byarateje kuva mu rugomo, aho ibitangazamakuru byabo bivuga ko abantu benshi bishwe ndetse benshi batawe muri yombi nyuma y'ibikorwa byo gusahura ndetse no guhangana n'abapolisi. Iki gihugu cya Angola kimwe mu binacukura peteroli muri Afurika cyazamuye igiciro cya mazutu ho 1/3 muri uku kwezi mu rwego rw'umugambi wa guverinoma umaze igihe kirekire wo kugabanya nkunganire itanga ndetse no kuzamura imari ya leta. Amashyirahamwe y'abatwara taxi minibisi nayo byabaye ngombwa ko azamura ibiciro kugera kuri 50% kandi batangira imyigaragambyo y'iminsi 3 guhera kuwa mbere. Ikinyamakuru cyitwa Novo Journal cyatangaje ku rubuga rwacyo ko byibuze abantu 3 baguye mu myigaragambyo barimo n'umupolisi. Novo Journal yavuze ko abapolisi bakoresheje ibyuka biryana mu maso ndetse na grenade z'umwotsi ndetse banarasa mu kirere kugira ngo bagerageze kugarura ituze. Polisi mu itangazo ryayo yavuze ko amaduka yo mu murwa mukuru Rwanda yagize gutya arasahurwa mu buryo ngo bukomeye cyane. Iri tangazo rivuga kandi ko abapolisi bataye muri yombi abantu ariko ntibatanga umubare wabo bataye muri yombi. Minisitiri w'imari wa Angola yatangarije ko mu kwakira inkunga ya nkunganire yatangaga kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bidahenda yanganaga na 4% by'umusaruro w'ubukungu umwaka ushize, kandi ko guverinoma izakomeza kuzikuraho mu byiciro. Urumva ko rero hariya muri Angola abaturage bakomeje kurya karungu kubera izamuka ry'ibiciro bya peteroli ndetse na essence, kandi hariya muri Angola akaba icyo gihugu ari kimwe mu bihugu bya Afurika binacukura ibyo ngibyo bikomoka kuri peteroli. Reka aho ngo tuhava amakuru yacu tuyakomereze i New York, tubabwira ko Uwitwaje Imbunda Yishe abantu 4 mu nyubako ikoreramo ibigo by'imari. Kuri wa mbere ushize rero umuntu witwaje imbunda yateye inyubako irimo ibiro by'ibigo bitandukanye hari aho bita Manhattan mu mujyi wa New York, ahitana umupolisi n'abasivile nibura 3. Aha rero igipolisi cya New York cyatangaje kuri X ko warashe nawe yapfuye kandi ko aho byabereye harinzwe. Polisi yavuze ko warashe yapfuye azize igikomere cy'isasu yirashe kandi ko abayobozi bataramenya impamvu. Umugabo rero wa 6 nawe yakomeretse bikabije. Ahangaha rero uwarashe yibasiye inyubako ndende irimo bimwe mu bigo bikomeye by'imari mu gihugu birimo igihangange Blackstone, ikigo cy'ubugenzuzi cya KPMG hamwe n'icyicaro gikuru cy'ishyirahamwe ry'igihugu rya football ryitwa NFL. Aha rero akaba ariho uyu nguyu warashe abantu akaba ariho yagize gutya aribasira. Reka tuve kuri amakuru y'ubwicanyi dukomereze mu gihugu cy'Uburusiya, tubabwira ko Uburusiya bwaburiye Trump wabasabye kumvikana na Ukraine bwangu. Visi Perezida w'akanama k'Uburusiya gashinzwe umutekano witwa Dmitry Medvedev yaburiye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasabye igihugu cyabo kumvikana bwangu na Ukraine, avuga ko aya magambo ari intambwe igana ku ntambara. Mu byumweru 2 bishize Trump yari yahaye Putin iminsi 50 yo kuba yamaze kumvikana na Volodymyr Zelensky w'igihugu cya Ukraine ngo bagahagarika intambara imaze imyaka 3, bitaba ibyo agafatira Uburusiya ibihano by'ubukungu. Kwa 28 Nyakanga 2025 ubwo yahuriraga na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza witwa Keir Starmer muri Scotland, Trump yavuze ko igihe ntarengwa yahaye Putin yakigabanyije akigeza ku minsi 10 cyangwa se 12. Yagize ati ngiye gushyiraho igihe ntarengwa gishya cy'iminsi 10 cyangwa 12 guhera uyu munsi. Nta mpamvu rero yo gutegereza, nshaka kuba umunyabuntu ariko tubona nta kijya imbere. Ku mugoroba wa 28 Nyakanga Medvedev yatangaje ko mu gihe Trump akina umukino w'igihe ntarengwa ngo akwiye kwibuka ko Uburusiya atari Israeli cyangwa se Irani. Yagize mu magambo ye ati Uburusiya si Israeli cyangwa se Irani, buri gihe ntarengwa yateza ikibazo kandi ni intambwe igana ku ntambara. Si Uburusiya na Ukraine ahubwo ni igihugu cye. Ati rero ntunyure mu nzira ya Joe w'umunyabitotsi.
Joe Munyabitotsi uvugwa ni Joe Biden wayoboye Amerika kuva muri 2021 kugeza muri 2025. Medvedev n'abandi bayobozi bo mu Burusiya bamaganye bikomeye cyane ubutegetsi bwe kuko yari yarashyize imbaraga mu gufasha Ukraine kugira ngo itsinde iyi ntambara. Mugero Trump ashyira w'ibihe ntarengwa Ukraine n'Uburusiya bikomeje imirwano mu bice bitandukanye byifashishije intwaro z'ubwoko bwinshi, cyane cyane indege zitagira abapilote. Aha rero Uburusiya bukaba bwabwiye Donald Trump ko atari Israel cyangwa se Irani ngo ntabwo Uburusiya bukangika. Akaba rero Donald Trump yari yavuze ko abahaye iyo minsi 10, ariko akaba yarakomeje no kugenda yisegura avuga ko Uburusiya ngo abakunda cyane, ngo atishimira ko yabafatira ibihano, ariko avuga ko nibiba ngombwa agomba kugira gutya akabafatira ibihano ngo kubera ko igihugu cy'Uburusiya gikomeje kurasa kuri Ukraine, ngo kandi we yifuza ko intambara yacisha make cyangwa se igahagarara, aba bombi bakajya mu biganiro bigarura amahoro hariya mu gihugu cya Ukraine. Bakunzi ba Ematox, reka tubashimire mwebwe mwese ko mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira, mukomeza kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu. Ngende Emmanuel Shimimana.